До hali Centru za fizičnu kulturu Drago Jovović u Verbaše už stihli vekši količestva cukru, keksoh, pašteti, muki, a za zmajevanješka stihli sredstva za higijenu. Do akciji še priključili členi Združenja pčolarov Verbasu, kotri donirali šteraceckili medu i propolis. Kolo zberanja pomoci angažovani robotniki Centru za fizičnu kulturu, členi rukometnog klubu Verbas i volontere. Lokalna samouprava i štab za pozarjadovo situaciji inicirowali to tu akciju, a cilj je bi še napravili 6.000 paketi pomoci za penzionerov, kotri maju mešačni primanja menši jak 30.000 i za socijalno zagroženi familiji. To ti paketi potvrdzuju, že še privredniki iz opštini Verbas odvolali na to tu akciju, kotra bude tirvac jedan čas, a već volontere budu pakovac šitski artikli i distribuovac ih na adresi penzionerov. U opštini Verbas za teraz se nije registrovani virus korona, povedzene u Dome zdravlja Veljko Vlahović.